Ahakukuza ekiro gwabagwemerera hari gender equality for sustainable tomorrow. Meru bashongoka kamaduka umurukero wa president omuri Ibanda niwe yaba ari umugenyi mukuru kandi yashaba Abazaire kureka kubaganisa emirimo mu maka. Atobwo nono yorra imwe banyaba bariyo emirimo yo mukayona tina icyandicurwe ngo emirimo yo mu kiyungu yone kurwa bakazi no abana nabawe bono begese ibana mu rumu taro kugira ngo ubwo bishigugo babashije nabikira bakamente nabishije bazisa nabishije batakora. I've been privileged to be made a woman, and so that's why I celebrate this day with all my heart, and I give it a lot of attention. Indakushima Ruhanga bwisobere twashaguza ry'abacara kandi ry'abantu twegesa okugira ngo tugire tuyiho bias. The whole community ergeho bias kandi gumenerebe rumwana wo mushiki ngo kukubasika kugira ngo ombere byanyensia abase kuwo mugasho ngo mushija kukwari nakino munonga kuwa kwikaho kale tuyeje no misho. Abakazi b'abakristo muhika ya St Andrews Kachika bakijaguza n'ekitambo kya misa bari kusima Ruhanga ahabo bugabo bwinyi. Tumazira umwaka batwirekerezia katucesimmiremu tushemererwe n'abatayibitu turi bakazi bonka abariyo nibajaguza n'abashija tubesire babeho n'abana bitu baturebere cyo kureba. Government ya Uganda ekakore itweta emancipation kureba ngo abacyara biza nabo baba part of the abantu abakora decision making ni tomu bwa minister turumu umuturu ba representative ba parliament na numero mwembi endizo abacyara naberendezi. Abakazi nabagira ngo ikigenderwa cyo kuzaguza ekiro cyabo bari kushaba no kwenda kusima umurimo gw'ekereziya ekozire kubatungura. Sima president witu ntusima abatebekanise kugira ngo nitwe batuhemu ekiro cy'abacyara. Why are they treated badly, especially by us men? Omuntu yakorera nunjike ibyo yakutumbiye kinsi yakurebera yakufaho ahabwa kikutukwika twehindura mu muhini ngaci nk'impango. Abakazi nabagira ngo n'ubuyingi bukozirwe ngo bineva ari kwenda byongerweho na munongo buhereza obwe byamagara. Abo bwana cyo busasi kureba ngo ehitwahikaha hakiriho abakazi bari kufani bazara kandi bo kubiri ni babane ni barebwamo bakabareberera kurungi kugira ngo tibafahamu cyane konga basiri mu binja bari kufani bazara. Gashakwa Anita Tukunda na Timothy Mushabe.